Pentecost program thir tu te chibaivek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol chanchin thara thlirin nilongai thangu General Shuai tu te rongbol na longai thama saila General Superintendent Reverend Thanglin sanga chuan August so pahni inrin ni hian din tharbial chunga kaushan upa tual upa le tirkaute dor puiveng tharbiak ina seminar anei puidona pathiati chunu hian din tharbial revival in khoma thuril rongbol na anei bokang General Secretary Reverend Sai Enga Sailo po August so pahni inrin ni hian din tharbial seminara resource person ani dona inrin ni zana tanga pathiani zan thleng hian din tharbial revival in khoma speaker ani anga pathiani chanu hian Bethlehem veng thlang biak ina missionary tirkau laram nga ka thlana in khoma thu a soibokang General Treasurer Reverend Zoram Tharachu August so pathum pathiani chanu hian Bethlehem veng thlang kaushan biak ina missionary thlana in khoma atel anga pathiani zan hian bazar bial ram thar kaushana thuril rongbol na nei bokang General Sunday School Department Secretary Reverend H.T. Vanlalhmachhuana chu August so pathum pathiani hian kon pui kaushana Pentecost no pangpual hun man puyang Area Secretary Reverend P.C. Parlian chuan pathiani hian lunglei South bial kaushan ding thar luangmol kaushana tlodona thuril rongbol na neyang General Missions Department chuan August so pathum pathiani chunu hian tirkau laram nga ka thlana in khom Bethlehem veng thlang kaushan biak ina anei dona upa Andrew Lalding liana Chairman General Missions Department chuan in khoma kai hruayanga Department Secretary Reverend T Lalding lianan report apeang tirkau laram nga ka hi manik bon Hailakandi District Asama chanchin rashelin alu donani Mizoram UPC Bible Zirna Apostolic Theological Institute third year zirlaite chu August som pakhat zir tomni khan study tour nein Guwahati an jin chuaka Dean Reverend Bilal Chan Himale Lecturer Reverend Silal Ompuya te hovin zirlai som pali an kal study tour jin chuak hi August som panga thole ni hian aizol an lo let leang ATI first year le second year zirlai te chuan August som pakhat zir tom ni atang khan class an tran bok General PY Social Wing Committee bu sai rampum huap thi sen pek run pui voi ni na August ninga inrin ni khan Civil Hospital Blood Bank aizola nei ania bial nga atangin thisen unit som thum pek ani thisen pek dan tlang pui hetiang hiani Bethlehem BLPYD unit som pali bongkon BLPYD unit kwa bungkon BLPYD unit li lengpui BLPYD unit ni thingsul thlia BLPYD unit khat thisen pek run pui hi August som pakwa le ni som ni paruk inrin ni ate hian Social Wing General PYD chuan abuat saileang Mizoram UPC Puipa Committee August sari thotran nia thukhom chuan General Assembly program an duanga inkhom puiliana hian JNPC le ALJC te somni se antia kumtop committee nei hun turan soiho bok Mizoram UPC General Headquarters Office Committee room thukhom Puipa Committee chuan kumsani somni pathum General Assembly December ni riat atangani som chunga Assembly Center zonu manei tura hengmi te hi thuril tu ata na ruat zirtop zana Reverend HC Zakopa khozol veng pui BL2 inrini zana JNPC le ALJC palai pathiani chhma Reverend Vanlalhmachhuana lecturer ATI pathiani chhnua Reverend Silorem sanga Bethlehem BL2 pathiani zana Reverend Thanglin sanga General Superintendent chuan thuan soyang Puipa Committee chuan Mizoram UPC kaushan ding thar lungsen biala mautlang kaushan July ni sari kumsang ni somni pathuma din le bongkon biala eden thar field veng kaushan August ni ruk sani somni pathum pathiani din te chutran puina sum fai cheng sing thum ve pek an rel boka fixed pay pastor pakhat lang na open advertisement chu chungchang an soi ho bok hengba ka hian relief fund mi pathum hne na Puipa Committee chuan pek an rel boka meeting hi executive chairman upa lalzir liana na kai hruai General Sunday School Department Executive Board August ni kuwa nilai nia thukhom chuan kumsani somni panga puiling Sunday School zirlai bu tur le aziak tu turan thlangfel Executive Board hi chairman upala luntlonga changte kai hruaina hnuaya an thukhoma no panghlabu revise and enlarge chungchangte Siha District Pentecost Children's Meet November ni som pakwa nei tur Executive Board member zongjong in man puini se ti te an rela hengba ka hian General Sunday School Department Executive Board chuan General Sunday School Board an nei tura General Board member Bial Sunday School Chairman Tero kholna awanga antel theilo ani chuan an ayo kal theite chu Bial Sunday School OBG nga tangin emo
bial to pastor te chau an niang ti an rel bok Mizoram UPC General Sunday School Department hian zirlai bu abuat sai te hi tong chi sang panga English Hindi thadau marle riang tongin le lin na akal pui mek bok ani General LED Shuai tu te ni o tlang biala fe chuak August ninga le ni ruk pathiani mangkhan General LED Shuai tu te Unau nu RMS Dongkimi President General LED Unau nu PC Zoram Thari EBM le Unau nu H Lalram Thiang Limi EBM te chuan ni o tlang bial an tloa seminar kam revival ni o tlang ko shana an man pui he hun hi injini zana tang khan revival in khom mangtranin pathini chunhuwa seminar an neya nu mo phurna ti le thuthlung hum halti thupui mangin General LED Shuai tu te hian zirtirna an pe ani ni o tlang bial LED seminar kam revival hi August ni ruk pathiani khan atriak ani bial chung rongbol chanchin thar lo nga thachun zomila lunglei ra siveng bial chung rongbol tu Kaushan committee chin le bial department sang Shuai tu te chuan August ninga inrin ni khan lunglei ra siveng Kaushan biak ina seminar an neya General Headquarters buat sai seminar thupui NEI UPC le Mizoram EPC te kan dang lamna ti le Mizoram EPC dan pui te an zirhova upa petera bial missions chairman le bial to pastor Reverend Lalngai zualaten zirtirna an pe ani seminara hian kalkhom ten thupui an zirho ba ka soiho na zau tak an neya lunglei ra siveng bial atangin rongbol tu Kaushan committee le department Shuai tu te an kal tha le ani keifang bial chunga bial to pastor Jezo Thansang an ram mut tha mangmeka keifang le tana te rongbol na aneya August ninga injini zan khan bial to pastor Jezo Thansang an mithar pakhat Mizoram UPC a senglut August ni ruk pathiani chuma khan keifang le tan ko shana mithar chung ko khat mipali te chu bial to pastor Jezo Thansang an a senglut bok keifang bial Sunday School Department chuan August ninga le ni ruk pathiani mang khan keifang Kaushan biakina teachers training seminar kam revival an manga General Sunday School Department Secretary Reverend HT Vanlalhmachhuana an telpuin he hun an man chung hian speaker le resource person ani Reverend HT Vanlalhmachhuana hi unau nu H zo sang le ni chol mun tirau Vanlalmal som zuala sai rang le tuala pasi Vanlal peka salom bong content an troi omani keifang bial Sunday School Department teachers training seminar kam revival hi injini zana tang khan revival program man tran ania no pangsen school atangin recitation solo group singing tengai thak athlir hawani pathian biak in khoma unau nu zo sang lenin zai rong bol na nein revival in khoma hian tharau thianglim baptism chang tharmi engamazat an oma keifang bial Sunday School Department chuan hlok thak an ti hle ani he hun an man chung hian pathian ni chnuwa seminar an neya Reverend HT Vanlalhmachhuana zirtir na hun mangin zirtir tu mi som ruk chuang seminara hian an tela paper an zirho baga practicality chinate an nei ani keifang bial Sunday School Department seminar kam revival hi August ni ruk pathiani zan khan atriak ani thingsul thlia bial tuikhur hlumuna August ni ruk pathiani khan tirgau zayon lalram ngayan mithar pathum Kaushan dang atangin Mizoram UPC a senglut ani hi Serchip district in rongbola roilai mek ani rabung bial chung pam chung Kaushana po August ni ruk pathiani khan Kaushan chairman upa PC lal dar zawan mithar pali Kaushan dang atangin Mizoram UPC a sengbok bungzung Kaushana August ni ruk pathiani khan mithar pakhat chu bungzung Kaushan chairman upa roloman Mizoram UPC a sengbok lungsen bial mautlanga mithar som pasari Mizoram UPC a seng anni August ni ruk pathiani zan khan lungsen bial chung mautlang huna mithar som pasari chung kopali te chu bial to pastor silal mingsangan Mizoram UPC a sengluta mithar senglu zinga hian an loina masa Kaushan chairman nilai te po an tel ani mautlanga hian August tharam mutrong bolna nei mek ania bial to pastor silal mingsanga bial chairman upa aislal ngillova bial secretary upa laltlan zawa upa lal rot kima tirkau zelal pek hluate upa vanlal hruate mautlanga hian rammu in rongbolna an nei mek ani bongkon biala eden thar field veng preaching point hon ani bongkon bial malak na eden thar BSUP a Kaushan ding thar chu July ni ruk pathiani khan Mizoram UPC General Secretary Reverend Sai Enga Sailo chuan preaching point a puanga he huni bongkon bial hruai tu te kai hruaina hnuaya man ani upa H larin tluanga bial chairman chuan pathian bik in khoma kai hruaya General Secretary Reverend Sai Enga Sailo hne tangin pathian thu changai thlak ni in kumsani somni pathum July tha thleng khan Kaushan thar som pani din ani to thule
mithar sang kha zasari chuang Mizoram EPC a seng an ni to thu te ane da tang hian report ngai thak ani bok eden thar BSUP a ko shan ding thar hi bong kon bial committee chuan eden thar field veng preaching point an vua Mizoram EPC revival committee hnuaya Joshua revival team te chuan rong bol na nei mekin an rong bol na tang hian mithar pali Mizoram EPC a seng ani to ani chuam pui bial zuang tui ko shana August ne ruk pathian ni chonu khan no pangsan school lang kem nei ania heke ma hian bial tu Reverend HV lalzam lawa chu speaker ni in Sunday school no pangke malut an thatnem lea pathian thu zir hauna an nei ba ka tharau thiang lim dil tong traina hun te mangin tharau thiang lim baptism chang tharmi engamazat an oma helang kem hi no pangsan school zirtir tu tele bial hruai tu tenan man pui ani leng pui biala general mission secretary Reverend Tilal Ding Lianan August ne ruk pathian ni mangkhan missions campaign aneya upalal tluanga sailo le unanu HCC zo sang pui ten an troi oma indini zana ro pui chip ko shana hun mangin pathiani khan mun pui ko shana rong bol na nei sun zombok general missions department secretary hileng pui bial missions roi tu tele bial tu pastor rual than moya ten an troi oma ni kortha bial pe wadi seminar kam revival tluang takaman zo ani August ninga le neruk pathiani mangkhan tuidam huna kortha bial pe wadi revival program nei ania masona ti thu pui mangin seminar an nei bok kortha bial pe wadi seminar kam revival hi general pe wadi treasurer tual palarin lianan man puya ani hi general pe wadi EBM pathum tual palal du sakanamte upalal ro puya le unanu lalhmachhuani baka unanu lalhmudikiten an troi omani kortha bial PYD revival kam seminar hi bial chung thalai ba ka bial to pastor tenupa bial chairman treasurer le department sang hruai tu ten an telpuya indin zana tanga pathiani zan thleng khan tual palal du saka namte EBM upala ro puya EBM le tual palal rin liana treasurer general PYD ten pathian biak in khoma thuril rong bona neya unanu lal mudikin zai rong bona nei thin boka unanu lalhmachhuani EBM chu seminar hian resource person ani kortha bial PYD seminar kam revival hi thule hla lok tak man ania August ne ruk pathiani zan khan atriak ani general PYD hruai tu te hian August ne ruk pathiani tlai khan kumsang ni somni panga general PYD inkhom pui thlenna tur mun mate amuna kalin an en fi ngal boka inkhom pui thleng tu kortha ko shan hruai tu ten an troi omani ramut thladen chenin ko hai bial chung tlang pui ko shana bial to pastor KC ram nun moy hovin bial hruai tu ten ramut program an mangmeka August ne ruk pathiani chuma inkhoma bial to pastor hian nauhlan rong bolna anei baka pathiani chnuwa baptisma khur honni in mi somni pakwa lalpa Yesu amingin baptisma achantir baptisma changzinga mi pakhathi ko shandang ni in August ne ruk pathiani zan khan Mizoram EPC ya sengani lunglei south bial luang mol ko shana August ni lai ni zan khan mithar pariat ko shandang atangin Reverend Lalmun heta bial to pastor chuana sengbok August ninga le niruk pathiani mangkhan lunglei south bial electric veng ko shan biak ina bial PYD chun thuthlung zir hauna le revival program lo ling takin an mang he revival program hi tual upala rot sanga bial PYD vice president chuan kai hruain tirgaulal limpuya electric veng upa zelal zakima bial PYD president le eflal nei thangi ten thuril rong bon an neya sizo sang liani electric veng lalriat kimi le lalmuan omi farm veng ten zai rong bon an nei bok August ne ruk pathiani chnuwa thuthlung zir hauna an nei boka Reverend Lalmun ngeta bial to pastor chu resource person ani lunglei south bial PYD revival kam seminar hi bial chung thalai baka nule paten an hlutlea pathiani zan khan achiak ani vaireng te bial IOC venga August ne ruk pathiani zan khan mithar panga chung khokhat te chu bial to pastor Andrew Lal Hruai Zelan Mizoram EPC a aseng IOC venga hian longtlai headquarters ko ran chuan tirkau zo sang lian chu rong bolina ruai mek ani reek bial le kang mun bial chuan August ninga le neruk pathiani mangkhan reek ko ran biak ina atum som panga na tan joy revival an nei join revival an man chung hian inrini tlaya ro rel in khom an neya kumsang ni somni pli join revival churam thar hrei chu ko ran kang mun bial an ngata September pathiani voi thumna nei turin a hun an sonbok bial pani join revival a hian speaker big om lavin ruat big ten thuril rong bol an neya unau pa eden thara Reverend Arlal ngak sanga upa lalrem ruat puya unau pa sion lal biak nu ate hne na tangin pathian thu changai thlak ni in unanu PC lal biak deki
una pa Johnson vanal tluang ale una nu PC lal nun puiten zai rong bol na nei bok ani he join revival he Gideon revival team ailong muna rong bola omek ten an man pui boka revival a hian tharau thianglim baptisma changtharmi engamozat omin August ni ruk pathian ni zan khan atriak ani Headquarters BL Sunday School Department chuan August ni ruk pathian ni chanu khan samtlang ko ran biegina thutlung zir hauna hunan nei seminar a hian BL chung Sunday School no pangtele zirtir tu te an kal thalea upa silorin dika BL Sunday School Vice Chairman chuan he huni kai hruain tirkaulian sangkima BL Sunday School Chairman chu resource person ania kalkhom ten lok takin hunan mang ani khozol veng thar BL harmon ko shana August ni kuwa nilai zan ko shanin khoma mithar pakhat ko shana sing ani mithar lom lu hi BL tu pastor Zion ram ngayan lalpa Yesu mingin sual ngai damna baptisma achantira he huna hian ko shan dangle ko shan chung ku atangin mi pani te chuan baptisma an changbok harmon ko shana hian khozol veng thar BL chuan ko shana mi hla zok le thutlung shalo te tan rong bolna be puya thak meka tualopa vanlal din moya unaw pa pola unaw palal rot sanga unaw pathang chona ten thu hril na hun an nei thin ani kaushan in khom lo zana BL tu pastor hovin rongbol tu tele kaushana mi thathem ngai te chuan ina kalkualin mila zok tele pathian thua tui halte nen pathian thua in kom hona an nei thin bok heng rongbol na kaltlang hian harmon kaushan chung kwa har tharna atheng mek zel ani sarang BL kaushan pui hruai tu te chuan July ni somthum pathian ni zan khan si mui kaushan an tloa senior upalal dong lian an thu hril rongbol na anei BL tu pastor si la ro siam chuan August rammut thladen chenin August ninga le ni ruk pathian ni zan thleng khan west serzol kaushana hun amanga pathian ni chuma no pangsen school te hun amhan puibok sarang BL tu pastor hian August ni khat atang khan phunchong huna rammut rongbol na anei chunjom mek ani sersi BL elim kaushana July ninga inrini khan una palal mal somate chung kwa chuan pathian choi moina an neya zirtop zana tang khan revival program mangtranin he hlimna kal zela hian August ni sari tho than ni khan upalal mun sanga te chung kwa chuan pathian choi moina an nei chunjom vele a atung ni ria thole ni khan kaushan mi puite tho khom mangin pathian choi moina nei chunjom ani heng pathian choi moina in khoma te hian pastor HV lal zui thanga thingsai BL tu chu speaker atan man ani August ni somninga ni zan khan sersi BL general PYD in khom pui organizing committee thu khomin kumin September ni somni pani le ni somni pali chunga general PYD in khom pui an thlen tura malak to na chi sang sang te thlir hovin pandal tundin dan turte machop sang sang omtele malak le zel dan turte an soi ho ani Home Missions Field rongbol na lo ngai thak chun zomila North Bengal Field Pentecost Mission School of Mantur LGTV pakhat field pastor nupui Susma Thapa chuana peya General Missions Department in Lom thuan soi ani Bihar Field Area Supervisor Pastor Vanlalhmachhuana Hovin Field sum audit nei fel ania Reverend Songlena late quarters properties po an ching fel ngal ani Bihar Field a thok tu te chuan Reverend Songlena late puala ral na sum an khonchu afapa pastor le jin hne na an hlanbok Karbi Anglong Field August ni ruk pathiani khan field pastor lal muan puya vai phei chuan mithar pakhat lalpa Yesu minga baptisma chantirin kaushana aseng hemini vek hian Imphal BL tu pastor PC lian sang atenu pa chuan manja kaushan hote pathiani an man puibok lawara sam field August ni ruk pathiani khan pastor Robert K Singh son chuan bodo Trinitarian te somna angin anjinga thuril rongbona aneya bodo unaw te hian zanria an buat sai sakbok ani Arunachal Field sepa hmuna August ni ruk pathiani khan mithar pani te chu field pastor Nelson an kaushana asenga heng member thar te hi sepa missionary Markio Mama rongbona ra te anni Gawati Field pani khaiti kaushana Hindu atangin mithar pakhat chu missionary Rajesh chuan lalpa Yesu minga baptisma chantirin kaushana aseng bok unaw pa ke istalrin kima bazar kaushanin rambeina na Gawati Field te man tur cheng sing khata pek manga rongbon he kalpuyan nia Field pastor Havaram be na hi sunzom zelan tumbok ani Delhi Field Uttarakhand kaushan enkol tu pastor Ramwan chu August ni ruk pathiani mangkhan Dehradun khopuya rongbon aneya mizo omtenen pathian biak hona te nein in khomona te an nei ani kumtira tanga August ni ruk pathiani thlenga mithar Home Missions Field a senglu to zathi mi zathum somnga panga antling to ani ole khati zong kha kaushan rongbon na chanchin thar kan thlir le ngai thla khau thei te chu ani e